موری لتان جدا کیگم نن مازی گرب پا سفر کلی نظما بچیا زلا دی ملشا Zamzam Islamic Studio, the voice of heart. در تکوما مرجان زلمی ډېر خفا دے نن می بیلتون دستا دغیگی بیالوینا بچی خود دی خفا مکا اللہ دی ملشز بدا کاؤم سوالونا مور دوارا پسی اوکا چستا دوارا سروی خوشحال بیما زما بچیا رب دی ملشا زما دعا با ہمیشہ تا سروینا مورے چی ترا تجوندے پما بن رازی پدی دنیا غمنا زما بچیا زما زانا زما بچیا ز پتا آباد یوما مرجان زلمی خوشحال نہ دے چستا دغیگی نراغلے دلتا یما بچی ازم ڈیرا خفایم سحر ما ہم در پس اوخ کے تو یوما اوخ کی دی پاکی کمور جانی زمان نصیب کی بیم دالی کلی وینا اوخ کی بپا کی کم بچیا دن نسین کی مزڑے گے کبھی دردونا مور بچے درنا قربان شاہ دبا کی عمر با پتا قربان وما اللہ دے تلرا خوشالا زما بچے زخو پتا پخر کوما مور چی حس فکرنو کی چیز جوندے یمستا بڑیر قوم خیالونا زما خوزڑی زما زانی بچی ازهم ہمیشہ تا سریما دلی ونزو بیر ارمان دے چی بواپس کلا دا مرغی گل زما بچیا لیونیا یقین ساتا اللہ بتا ذرہ ولینا دلیونی زبیر ارمان د خوږه مور او مسافر زوی خپل کلام بی کلام اوچت کلی ونیا خپل خوږه مور ته دی اولی کشیرونه والسلام